kata kawai kakam kapakusan kabungi ong katinang way Ministry of Encouragement. Ministry of Encouragement. Kakam makongsan bani aiman siem bani pensluri giwai pan. Ia pernah cembut berbor di kicing jenjar di bagi kendu. Ngam kata. Ngam kicing kusal tak kicing jenjar. Hari ini pun pecah ni ulai waktu. Justru lah besar sana carut. Berapa kesendan kini aja kematakan dia. Nda apa kata eriong kalayak wan justru layak lorong. Jayu Petrus. Abang Petrus liu justru buaya haslaum. Ulah bukan rat sayang arbangnya. Justru wan. Jayu Petrus. Kata Petrus sudah payah kemat cemu justru buaya dasar. Kata Petrus sudah payah kemat cemu justru buaya. Nda ulah payah kata keduriau kepada pulung ungam cuma. Kata udah payah kemat justru buaya. Anda yang ulah payah kata keduriau, ulah itiri ke siki juga keduriau ulah ngam cuma. Kini kali banang sana kata tacu. Bang payah kemat justru samlang. Ada guru perencing ia pernah cembut berbor di kicing jenjar di bagi kendu. Ngam kata. Ngam kicing kusal tak kicing jenjar. Hari ini pun pecah ni ulai waktu. Kalau pecah kemarin Yesus minum nang cembut. Ini aja. Dan teaching right pareng ni bang. I set my sight on Jesus. Pergi tiup siapa punya pedang. I set my sight on Jesus. Kalau bagi nang pecah lemau Yesus ini aja. Hari ini pengak pelai cembut tak kicing jenjar ni. Woi orang ba hagapo junjuan meri dia ni apa as. Man lakas ni akan osni kuan siya mane usang. Usang hadin do cuka ben dia mane. Si kentau usang. Upai si unji ibon ki di sentur do juan ben dia unji ibunta. Woi ibu usang upai cakap dia kenal Yesus. Bos ni kau. Hadin kan ulai hadin kumbakatokan dia por. Man lakas ni bawan. Hadin kumbakatokan dia por juan ben dia ulai keren ni tahu orang bahasa di sini. Orang ciri dia firman lah kan sini, firman dia mana firman, firman Yesus, tapi sini thai. Hei kita perlu bandai. Ni orang bawa orang ngadan kepuren hayang, kabayap sini. Kabang nak berki ni cerita. Kabang pangyap sini. Menstep nak he, nak percaya ka, nak arum sekhmat ka, nak penbiang. Hadirin yang ada di Indonesia, na syet katiyo kapun biyan kapaham kadi juga bang sa iba. Mensingi anda kalayo tiya ahiyen ngawan sini. Nasyong bang apik binti. Sibit na kalay pay siyen, nang si ibe kacuk ukurim janga kabang laban tiya. Sibit na kalay pay nang si ibe kacuk kalak kabang laban yen, kabang laban tiya, kabang laban yan. Henry, namar mangawan hani. Namar bang apik yun man lakas ni man nakapor bagai ipay siya na kam ichusu ka. Man nakapor bagai ipay siya na kam ichusu ka. Bang kuloy ban syakri buat nyaka pada YouTube aja ka. Uni ba. Kena kata-kata Yesus ubadai kada kasin jong ke Superman na kabanta cini ipay sublay balong ke Superman na kabanta cini. Kado samla. Po Francis kagan ni Steve mana ukhat ngiru bangbut ibnuk sa jo Maria da ka ong pumli. Dahil hanga kami itong ublay, bangiyo i kisaki bokraw tam itong kachintermen. Haga teso ti balak kerku, ngiyo i kachintermen. Ngiyo i ba kachintermen kamday kachinglay akalat ya kajiji siya jo kachin im. Penban kaday kachinglay ay, ban im hapaday, kichingi amat jong kachin im kumbakan naman. Kami ba na yung kamaray testi, kabalong kaluksa na kabanta chini, kaluksa jo kachintermen. Hakos parang Lukas, lamang iway karpan apan rin sa pusan. Jayo yung kamaray. Abawa ngel lawan pemenang lawan bisa lawan kebir ke coba. Kita rai kalau kau besuk nak kata Maria bansu pediang yang kata kom. Buun ke kita dah nak cemut berkat ke Maria. Buun ke ciku selai Mesir nak cemut berkat ke Maria. Kumlo kan dia tahu yang Joseph. Ubadai beri tekstian berkat. Kumlo kan dia tahu yang Joseph. Kumlo kan dia tahu hakim yang Sam. Aku buat tu wangel geng. Nakubor ta kadai na ublay kay Henry kumno kan itu Joseph buon kay para penguslay pergorden mensim ya Maria bahagong kita ki-capture ka ciuslay ka pergorden mensim Maria kasuthu maka rekam ya no man ay mensim ya ka
Karena kami nore no. Mabes kami kami kubur cowok ini. Digunta kena lek siya Elizabeth. Naman kamariya kasutuo Elizabeth kada gabahayin. Kada gabriyo ko pala kam kiyo no kerta. Baka dahil kakurem jo ulung do siya kriya ka tempel. Sa kamariya ka perkat di Elizabeth ka bersama kan ay mensi ka. Bahwa kala lek mare sita jadi judia. Kala mare di Cikermen ko ba ka hang. Kala mare siri judia. Manlapoy harta Elizabeth ka kala om ya Maria pilong ka balakarku lakarku pi na padagi kantay lakarku uso chopi kai kana bakit kami ka choplay naman cimo ina kita ka om cho Elizabeth kala biang na ka banta ka Maria kita ganti na Elizabeth bakut kila biang na ka banta ka Maria bandong nani asak man kanhe kada ka mon ka choplay kanhe kada kupor na ublay kita ka cing ay masiem cho ka Maria kala biang Elizabeth kala biang na ka banta ka Maria bahkan ya cekmat hakajiim kecoka. Di nakata daw samla bayi. Lakhot yang ibaro. Siya ka nakakambak ng tang how news nem Cikermen. Balong ko ki Elizabeth. Barbalay kata kaway kakam kapukusan kabungiong akatinong way Ministry of Encouragement. Ministry of Encouragement. Kakam makongsan bani ay mansim bani pensluri giway pan. Balong kinang ay mansim, balong kinang pensluri giway pan. Balong ko ki Elizabeth bakuy. Balong kinang ay mansim, balong pensluri giway pan. Buon ki beriyo ki bado Cikermen na kaciim. Buon ki beriyo ki bado mansim na kaciim kacuki. Lakhot na waya rengi, how news nem Jubilee. Bagi long ki atiar ke cuplay, nakata daw ha kenembar ke besipau pu Francis wong kumni. How news nem bakentang, lakhot yengi, banlong kadak bapau cung ke Cikermen, nakabentaki hen men ki para cungi, ki biomati ke jijincar baharu kong. Besamla bayi, long mapi kadak kasin cung ke Cikermen ki wai. Ngisangena oi kitu kentien, ki bateteng, ki pendu mesim ki wai. Gisangnya na pun keren gitu kentin, kiba penduk Cikermen ni kiway. Gisangnya na pun keren gitu kentin, kiba penduk Mesir ni kiway. Andai tu gelong kinong ai Cikermen ni kiway pan. Mana wantib? Bayo gitu ki bagi kenduk ka CM, kinong kamtam itai cing ai Mesir cungi. Mana wantib iway thumbs up nangi la ai Mesir yano riano. Mana wantib iway cing tham na keterpeng yano riano. Manong ya Cikermen. Terus lai. Go ahead. I'm with you. Mana mantep be itai kentin cikentin ila ay mesim yanore yano niyo ba itai iba ngilale ya kata ide iba don kam tam na kata slip man tina kata daw how news nem Jubilee Cikermen tungin yalong kita ki apostol jang Cikermen bagi sam lami kani kubor jang Cikermen cikiway pan ngidon ublay ba ngidon ublay ba map ngidon ublay ba sebun hakaci im beriu tentang ngi bakla compare hakaci im beriu tentang ngi syarem compare hakaci im beriu cing tentang ngi telot ndai ublay ba ublay besebun umah bigi ba ublay balong ke Cikermen nak benta cingi saune ublay badai ke Cikermen nak benta cingi tungin ya phashu dak ke Cikermen ngapun ko dei ni Tiogi kini ay pisana yang itu balun. Ya ciri dekat balun rongsau. Ilara, ba ila pelai itai balun. Ba itai balun ila her sejerong. Haka cimbe juga air ila poi syadu sejerong. Syadu kami isu. Idai kena ila kami syadu jerong banpai. Hadu ba itai balun injala. Tadi nang tai lalai suta nang dia balun. Yang mama. Yang lakit balun rongsau meni kalau pelai ba ila her. Yang ini balun rongli rin sa her. Ini balun rong jangam rin her. Ini balun rong stem rin her. Utang nung dia balun mula ang itay kena barit yang passion her. Kamday karong cuka balun ke bapen her. Kamday karong cuka balun ke bapen her. Handai day itu kala air ke bakrupang ke belakang ke pok ke balun ke bapenlong ke balun ban her sejerong. Kamday karong ke balun. Handai itu air ke bakrupang belakang ke balun. Ada pipot di sentur copi. Lebih pesat ke balun di sentur copi ke balun ke her sejengai. Handai itu air ke bakrupang ke bapen her ke balun sejengai. Sama ini, kamday karang, kamday KKA ni mapau sabar, juga penong inis berhenti jenong. Kamday karyam kabek, kamday kadur kadar, kamday KKA ni masabar, juga penong ini berher, kan mau kamday karong kabalun, open hair, dan KKA badan hapo open hair. KKA kabagi pendak hapo penyai ini sikmat.
Hauli usnab juga cikermen, begini pendap jaga musim juga cikermen, jaga musim belai juga cikermen. Bahkan dengan ini kapan pelau ini ban nyacik mat, dengan ini kapan pelau ini ban hel secerang, bahkan dengan ini pelau ini ban Maria Kelantai, Enyera Yesus Kristus. Kepada